Rekis pangut kipai renget kanyam Islam ni Muslim kanong ba sulong kilapoi syakayeng maninyam jongki ban rakhi ya ka Idul Fitr hakas ngi sajan beladap ringkat kari bat hashi telup ka pertai kinong bot nyam Muslim ka jela kila rakhi ya ka Id dah ka jing duai ki masjid baper hakanong ba sulong kani ka Id la rakhi din chimnai kinti ka jing syak tangan kepala long kadak ban buram ya ka jing sedang ban ringdor ya kot nyam jongki ka patip kum ka Quran.